Kungina kumukaririete waruangi rwa kurungamira utalii aja Kenya HALIMA MUCHEKE augite kagite negakana kugwata MBARU kwengwa kwa gavana KAWIRA Mwangaza kumarukata gavana wa kaunti ya Meru. MUCHEKE ura warujaira giti kio bunge kia North Imenti augite gavana KAWIRA NAREMI kuritangugira athurirwe na kinyati uti ya ATONGERIA BANGI ba Meru. Kagite no kau na mubunge wa Imenti North RAHIM DAWOOD augite abunge ba Meru niborete munini wa Rais Rigathi Gachagua gutigana na siasa cia Meru akiwa babongwa bakombana na mathina jarajari Meru na bakathiria thina iri kuoneka cio ATONGERIA. Boniface Mongera atwecha na njira indaja hagikira uge bwawe maukune gukone jirejete na mbere ndene konte Meru mukarigitwe bundi etwarisi muragiro tore authority bi HALIMA MUCHEKE ora kinyekari kana na gwatia gavana KAWIRA Mwangaza MBARU kagita ka mukondo jo mbere jo kweberwa na ndentu kono tukeraniria we rorero moko mubisi ni weja Nairobi na tomoria ethrwa kirungama nawe MUCHEKE na tucokeria twira we chinachi na kabakaire kinya atenda kugwathanirwa na Mwangaza rira ringi benda ku impeach KAWIRA uninde muntu umwe ura wogire ari KAWIRA tumba kwingwa imapema kwari mapema muno kia mbere kia jairi ndona atakaba kuura KAWIRA nontu imwekuru iketu mindari ndendete muno kugari KAWIRA na support we KAWIRA nendele mwanka tuone thiririe mantu lakini kuringana na mantu jare othaiji uninde na ningwete kia KAWIRA taka kuonerwa thaiji bonge integerete ndona na nkithikaira ndona antu bamwe nyata bakiki baraba supportaga mheshimiwa KAWIRA muno last time twi mu support inyabongo ibebere baraba ingi ba mu supporta ibebere ni ati antu bonde bomba kwebera bi MUCHEKE etariria kwa Mwangaza na ete muntu aibuna nthao na nja kwawe ino batere kwithire no gokera otiu antu bau bonde MCA bedro bonde iba kuona makosa MPs ministers bonde iba kuona makosa kwithiro te inyaba atwe kana inyara iya baraba muthurire ibambirite kuona makosa nontu inkuona watch na inkuigua ore antu bakwaria otiu antu bonde bomba kuona we makosa ne withiro we rightine ko winkuga onie ore ndenge mwera ni aringe resign akebera peacefully kana etere tu impeachment ba mu impeach omba a succeed sawa lakini ntekuona akibabuka this time nontu thaichi ibakarite na webe na facts oho kenge bi MUCHEKE tariria akawombuli burundi jimotumwa ithirie ntukwenarwa ibubwangerere mushumari jo muthia na oni ora expected mbije governor wetu bishop inda ije no ethirwe na shortcomings chiawe ingi lakini ntingere gaira amistreet muntu kiwango kiu kiria mutuma kuga na amistreet kugitirwa roji kugitirwa stima mwanka gukinya guntu gwa kwithirwa timbecha ejagwa kethirwa ni aka kwangaika inya na mauta ja gwikira ngari newe atira kwa michemanio rireriku kwithirwa family yao iyo itaga ke michemanio ya thirikari and officials ba thirikari bakethirwa tin nafasi bakuona ifamily yao aete nafasi county government property ya muntu kienge nakyo bi MUCHEKE shoka kanukia kwa gavana KAWIRA Mwangaza na kaboriewe ya gavana ni mama barabe spini ne magana janana iyo batere kwithirwa betia kuigwatia atika kwithirwa akionerwa kira kirio gati kumbana ngoge imume kiongoja Firauni ni nyankoroki hationa bange janto na inyawe ngwa gavana nerirwe erwa amenya atari ya kwithirwa wina kanywa lose tobiko na mwirire bwega muno lakini nte kumenya niki atajukirie nafasi walan ona na batikukarania na antu o kio muntu lakini thaiji nyekethra no supporta governor KAWIRA Mwangaza mwire ora kuthithia ikwaga umuntu ndenewe it is very unfortunate na yewe ikonania pride wikumyo na arrogance itumba kwentatinwa in this era and time alita na mbere akathumbira nteto shorito akawa Mwangaza nethirito arwite na muntu onthe aria kwaja ni nyangere kono noe na kagite ni gaka muntu onthe na mumenyerete muntu othanga na chogotha nkiuga mutuma akiuga uria ko mu street inkurika na inyani arageria kunthithiria menya rira mbonere bunge anjiririe kuuga akireitwa nominated kena bejo mupinga of which man tutajauja tareo ko bura we akuthugania ibwetaira inkurika na inya boni ogo no tunyithimu
no roi na ugo watunywa thimo witite ku record nterikana ya rembi gwita ku record otunywa thimo ko inkurikana nyagwa no ri na case lakini thai kathi urukite antu bonde na wakirwaga na antu bonde akurukania na ndia karakter we yongo yumirite na iketumio kuona amenyeri ko inyoro twire amuiji akiri thai akomba kumira auge muntu ina gani na kiojurire mwankira gatumbini iguru buru ariuga gavana badatu bekuru para batetera gavana Kara Mwangaza iberithetwe mitugo iretherwo eneo na kagitene gaka bonde ibamweberete nio ntunyankoro kiboshokete bwekero rito mubungo rutero no thimenti RAHIM DAWOOD arakwa DP Gachagua neri ni abunge ba Meru akale kuraja na nyanete kiritie. Tumeongea na naibu wa rais wiki hii, tulikuwa na mkutano na naibu wa rais Rigathi Gachagua na ametuhakikishia mara hii hawataingilia hiyo impeachment, hawatatuunga na hawatamuunga. Sawa sawa, watawachia MCA wafanye kazi yao, Senate ifanye kazi yao, pale itafika ifike. Tunamwambia, si ndio? Nini tunawaambia? Report Rantoshero TV Njuma kuma jakingina ngine kinene kimshusha Nairobi mbeta Boniface Mongera.